جار كسلاف لو بنت ماشافان بريزا بولتنا ساعات 6 يا طيبت روجافاي كردستان وسوريا دس بيتك ايرو 6 صال لسر شهد بونا افسركي هيزن پیش مرگين لشکر روج دشر رورونا داعش تروریست لهرما كردستان وقرصنا خاك وقلي كردستان ده درباست بن دروجه که ایرو دجه سال 2014 دشری دجی داعش تروریست لهرما کردستان افسرکی هیزن پیش مرگين لشکر روج جان خو کر قربانی دبر خاک وقلي كردستان دو شهید کت لگور شوباندنو بلگکرنار باز نیوز دشش تباغ سال 2014 ده لانیا بنداوا موسله لگونده تلکیف پشتی شرو روبرونا که تند دشری دجی تندترین رخصنا تروری لجهان ده رخصنا داعش تروریست و براوانیا پیش مرگين لشکر روج لبرانبری هولین داعشه بو در باسبونا سینور هرما کردستان و تومار کرنا داستانا کا دیروکی دلهنگی و قهرمانیه ده نقیب هجیر امین محمد شهید کت پیشمرگه شهید نقیب هجیر امین محمد جدای بوی سال 1908 لروجلاتی کردستان جدای بوی به پیوندین خواهین خوش و رزگرتن و حسکرنا حوالین ویین پیشمرگه دهات ناسکرن خودان ویان هیز بهوریه که مزن بو به مافی گلی خوی کردو دوزا کردی و ریبازا کردایتیه لگور حوالین وین پیشمرگت بیجن هر دم شهید هجیر دگوت کردستان یک پارچه لکیجان پارچهی وره خواستن امی براوانیت برگلی خوده بکن امی بمردی گیان خوا پیشکش بکن و بکن قربانی ددما ایریشا داعشا تروریست ده لسر وی بریاک و شهید هجیر لیدما تفلیب کار آنینا چکین هری گران و اتومبیلین تقینر لدیجی پیشمرگین روش شهید هجیر ججه خوا پاش نکد سینور نبردا بمیرانیه که کم نمونه براوانی کرد تاکو هاتا ارمانچ کرن و جانا خوش دستا و شهید کت جدسپیکا دامزراندنا خواه سال 2012 حتانها هزین پیشمرگین لشکر روش مل بمله پیشمرگین کردستانه بشدارید گلک شرانده دیدجی ریخصنا داعشا تروریست ملیسین حشدا شعبی و دجمنی گل کردستانه ده کرنه دستانین دیروکی لبرین زمار عنعویس پرده و شنگالی تومار کرنه هر وها بدهان شهید و بریندار بمردی دانه هنجی به هزاران پیشمرگه پاراستنا خاک و گل کردستان دکن سرباری ازمونا وان راهینان وان لهرما کردستان بردوامن جاورینه وگرن روجاوای کردستان خاک و گل خوا بپاريزن علي عمر ایرو یکم روژا قدغیا گشتیا چونو هاتنه لروج آوای کردستانی دست بکر لشونا کو خلق در نکوین کولانان پابندی رین مایان به سرانگو دور لسر ورگرتنانان و غازه گرتبون جدرین تایبت جارکر راگهاندن کو ایرو الباجار قامشلو یه روژ آوای کردستانی تو آمجه یک نبو کو نیشانه قدغیا چونو هاتنه بدخویا کرد جبر خلق لسر سر آنگو دور غازه کمبوبون بکو پابندی رین ماین تندرستی ببن وکه جدرین تایبت دانا خویا کرن کو آلیم پیوندیدار و تندرستی یم بسر پیاده و تو هلویست تکوان جبو دور کرنا خلقه جهب نبو بلکو بیدنگ بون وکه تو بریاره که تایبت بقدغیا چونو هاتنه نبو بله تماشاوان بريز جبوكم بزان بن يكم روجا قدغيا چونو هاتنه يا گشتي لسرانسري روجاوای كردستاني چاوا بريفتشو حتى چراده که خلق پابندی بریار و رنما و ریکارن خواه پاراستنه نه لروجاوای كردستاني بتایبتی پشتی تومار کرنا نيزي بنجي حالتين توشبونه لباجار و باجارو كان روجاوای كردستاني بلا الزانياريان ج ميوانا خواه شمس عنتر نويسكار ج باجار قامشلو ورقرم نهات بلي بولتانيت به خانم شمس هفدما تباش به ايرو يكم روجا قدغيا چونو هاتيني لسرانسري روجاوای كردستاني دس بيكر بريبتشو تبخوات الباجار قامشلو دميناق ام تخوزنش تبزان بن بتايبتي الباجار قامشلو ايرو قدغيا چونو هاتيني چاوا بريبتشو حتى چراده که خلق پابندی بریاری بون کرم بک سپاس خلق پیوندی پی نکرن و گریدان آوا بویتشتی تنبو وک ملت ام پی حسیان اف شانیا کریزی گوان بریاره دردخه بس جبو میدیای دردخه
قاشوفا ام فان دردي ماي تندرسيا ملت لي السر عردي ت جريدان بفان بريارا نبو وك رجا ايرو غاز هات وزعندن اربايات تشتكي ديجيتي بيرامنه حزرة اولي جي دبيستو سيمها اداري دبو عيني روجيد ديسا غاز هات بلاكرن دوي روجيد لحارة كورنيش والحارة كدجي ديسا بالصدى خلق لبنوي هبدو فتن بتشتكي يعني نكارن خلق ببركة ام الكورونا بكورونا بمرد مرة صاروا كما جبرتينا المالي نمر جبرق بديل غازي اللي سر عردي تنيي وكهون ظانم بي كهرباء تنيي حياه ببابوري خلقي فتره كده خصتكون اوجي نما غاز اصافيتي قارب بابورا جي بيخن مادام بديل تنيي مادام غاز نيي وزاروك جبرتينا بمرن خلق نما بكورونا تفكر لسر غازي مجبور قهرن قريني وبين وهنصاننجي ملت حالتك بريشان دي جيم او مالي سيشار قنيني وهن قلك مال بيك قنيناني خلص بو دبا بدندو ويرو جداغرن يانجي وبيخارم دمينن جبر ولو كسي تقيد بفان تعليماتي وانا نكرن واف تعليمات جي ناكرن سريا يعني ويتشاوا دكتور جي ساعات يازدا وحياس تنوي بكريبن وهنظانم بهجمارة تختورة هندك مانه جخو والودك بيتر عشقات شي بيبي وبيتر خلق هبدو بتحفين وبيتر يعني إيرو تشيروكك لسر وزعندنا غازي تشيبو والله مروف فديت كبيج يك لسر دورا خو ساكنية وقنينا خو بستينك يا دورا ويد بيجي بطاقاك جكوميني نانية أو خلق جي بمطور خو هاتي أو مطور جي دوش حد زيد رخصية بتشعف كي المطور دينار بتشعف كي القنينا خو دينار نكار دبش دوري بقاري ودخوازي جي دبا جيتي خو سنقهر بطاقش كوميني بينه بطبال سري خو دخي وحياة قدلي ويدي شي كسك لي نازي بري بلبك آب لوجهيناك جبرق نكار حريق دوش دورا خبرد ودورا ويهر يعني بنا حياة أخلاقي إنسانيتي جي بيلي كرني هشتني جملت يعني دحفان دن خفكك أخلاق إنسانيتي بمرنا ماي يعني جقولوا بيفي ويتشف سري في ملتي بي أزنا ما ظانم يعني جمرد بين بربن لحدود جي قرتين ويخلق والكويدك يا خن خانم شمس امي بقرن سر كومبونا غازي ونان بيكو مروف بقى خفا حوجناكو كومرا بقى خفا ويند اخفن افوينين كون هال سر اكراني اركيد ياردبن قربالغك زيده كومبونك زيده لسر جرين غازي لسر نان تشيبويا خلق بيك جاري بابندی برین موری کارن خو پاراستنی ناکن نکما مدانینا نجی لپک دانینا نجی دوری هفکتنا يعني جبرچ ایرو بتایبتی دیکم روزا قدغیا چونو هاتنه آلیم پیوندیدار نان و غاز لسر خلکی بلاف کرن جبرچ دو افتش چه نبو يعني بنا وك انا مقو مادام دربا دجي دي بيسو سي اداري دروجا يكم دي ساج حزري قاني نبلا كرن تشتكل بيدك هي معنياوي يا اف شانيا كريزي وريفابري تنسيق بنا بواتنا يانجي جهتن هن دخوازن دي اداري بشكينن تشتن ولو تشد بن البرچ عبا يعني اشكرتي خو يعني كرن أبانا ما شانايا كريزي نجي في هاتي نجي كوكبك كذا ما نجي ملتي زانب ملتا ويتشب سري ويبي دما محكي قنينا بحر محكي وزعندن ويرو بي وزعندن ويتشاوال سر خلق هبدو بخون أبا تيخو يعني كرنج تنسيق تنجي يانجي جهة مقصودة دخوازي برياري إداري بشكينة بناف ملده باشا خانم شمس وكو دسبيكت ما قلت إيرو يكم رجع قدغيا قشتيها شنو هاتين سرانسري رجعوا يكردستاني جالية ريفابريا بيدي جالية بيجن دسيا تندرسي هاتية راجهاندن يعني إيرو يكم رجع قدغيا بو أف كومبون تشيبو أف قربالغ تشيبو شو قوت دنافا خلكي دا تشيبون بتايبتيكو قدغيا شنو هاتين دسبيكريا كارفدان لسرفيا كي تشبو خلك تشد قوت اندفي تشارتوفا ده أو تشد بيجن براستي نما باوريا ملت ببرياري واتي
يعني دما بريارك درتك هبدي بيده الشخص بكورونا ملت دبيجن خدي دروه نما باوري بوانتي جبرق الندر ديوان ملته در ديوان بتشرنجي برا بدن هب وبس ابايا جملة هاتي ناسكرن ريه قزاني بي برا بهفدن اوانات دي دبونه بروفيسور وكي دن ملت جوار ندر دي اف ملت فطس جبرتشينا بمر نخوش بك تشاوا بجوار ندر دي ام فان تشتغل بناخذ اشكره دبيجن ودنجي خو بلندكن نما يعني الدرجه قد ببركه ما جمرني ورده شمايه خلق جاد بيجنجي بري درس بيتر ضغط ابو خلقي نوير بودبي خوجي بكرايا انا خلق دبيجن جبرق ضغطك يعني زيدي قوتا وانا الوامبويه باش دماكو افكون بون تشيبو بيغومان البيشا تشافي اليم بيونديدار تشيبون تش تدبيرك ورقرت رد فعلا ويتشبو تش تدبير استند جبوكو فيكم بوني بلا بك يان تشتك نكر براستي ما تأثر كثير جوان دي از يك جوان از نزيكي قنينه بوم از بزلامي خورچم حياة قنينه فاني 3 ساعات هزمام حياة وينا اني من نتكس جوان دي ونا يعني خويا انا نكرنج بنيده جبرقي وك انا مقول ندر دجواره تشتن هاني بيتر جوار لازم باش تدبيجه ندرده جا اليم بيوندي داركو خلق بباريزن لافتشت غريدايه خلق او خلكن فقير خلكن هجار بابندي في بريارينا بتايبتي بشك جي خلكي هنا ام بيجن روجانه دباراجانا خدكن افكسانا وتشبكن تشد بيجن في درباري ده نقارن خو بجريدن يعني أبا عامل روجا وي 6000 وقوا 6000 نستي ويجبرتشينا بمري نكما مي والخوتي وندس خو باقي من وهر الشغل وببركه از بمرمجي لاسكاربم ويروجي ازنان جزاروكي قربينم براستي تجريدان بفيتشتينا كنا وتداك بشرعي قامشلوجي سي صدي بلكي تبينش حبانه بين كمامه داتين ماسك داتين نما باوري نماي ام جهان درجاكي براستي جيان ومرن جمع قلكي فرقه دورتيد نماي باش بانغا وهنوكو خلكن روجافاي كردستان جبوي اليم بيونديدار تشي خانم شمس والله هذيا ما يك تاني ما يقحردو آلية كردي بقينها إدارات تشيب قبرا إنه نرتيم ملتي هبن وقبرا زكي وان سربي ملتي بيش قواج في كريزة هاني درخينن أبايا بانغا ماي جبرق أمجيهانا أستكي براستي خلق هنب جبرتشينا كابن لشارعة وكسبو هنا دوان بله قالك سپاس جبوی میوانه من خانم شمس عنتر نویسکار بازاری قامشلو روجاوای کردستانی تو الگلمه بزرگ سپاس لسر آمده بوناته روزانه جمعه توشبون ویروس کرونا لروج آوای کردستان زیاده بونه ده لگوری داوین آمارین کو گهشت ندستی آرکه جمعه توشبوان گهشتی بهتر جه پنجی حالتی بهتر پیزانین دوی راپورتی ده جدرن خواجهی روجاوای کردستان راگهاندن که روژه توشبونه به ویروس کرونا روزانه زیاده بونه ده جبر و چنده مترسیدنا و خلکی ده بلا بویا جبر ویروس کرونا لتبع باجار و باجاروکن روجاوای کردستان بلا بویا روزانه حالتین توشبونه تینا تومار کرن جدرن تایبت جارکی را گهاندن کو جمره توشبوان به ویروس کرونا لروجاوای کردستان بهتر جه پنجی حالت یکو هاتنا تومار کرنو لباجارن قامشلو دربیسی دیرکه و حسکه و تل تمر بلا بویا وکه جدره تایبت ده زنین کو او کسین توشی ویروس کرونا دبن کارانتینا مال لسروانتی بجی کرن و تجهکی تایبت جبوی چاره سر کرنا نخوشان نینا بتنه او کوش بوی نخوشاتی پیشکش کرن بتنه کارانتینا مالیا دسته تندرستی سر به پیاده و تو آلیکاریه که جواره پیشکش نکه و روشاواجی ناشوپینه بریا نهاجی جدرن تایبت جارکه را گهاند بون کو هوزان اسماعیل کارمند نخوشخانه حسکه نشتیمانی توشی ویروس کرونا ببو و گمان جی هبو کو کرونا دنبات تبایا کارمند خاستخانه ده انگو نخوشخانه ده بلا بوبه لو ما بودما یک هفته نخوشخانه هاتا والکرن جه نخوشان جبوی تعقیم کرنه هروها جدرن تایبت جبوی آرکیدا بونا خویا کرن کو دو هفجین لی تاخا اربویه لی باجار قامشلو توشی ویروس کرونا بوبون جبر توشبونه هر دو هفجینه تبع بینای انگو آباهی هات بو کارانتی کرن هروها مالپارا آرکی بلاف کربو
کو جهه نشتجیبونه به قندوان زانینگه پزیشکی سر به پیاده و لروجاوای کردستانه بودما 14 روزان کتبو بن کرنتینه ده جبر دو حالتین توشبونه به ویروس کرونا دناف دهاتنا تومار کرن و جبر فرض کرنا کرنتینه لسر جهه نشتجیبونه قندوان زانینگه 15 خوندوانان کو خلک کوبانه و عین عیسی بون جه کرنتینه عربیان و لعین عیسی هاتنا گرتن هەروەها ژبەر بەڵاوبوونە ڤایرۆسا کۆڕۆنا دناڤە جهێ نیشتەجێبوونە خوێندەوانên زانینگەهەیەن کەچ و تۆمارکردنا 5 حالەتێن توشبوونە ڤایرۆسا کۆڕۆنا دناڤە جهێ نیشتەجێبوونێدا تەڤایە خوێندەوانên زانینگەهەیە لێ درێ نیشتەجێبوون بۆ فندەقا سەحارا هاتنە ڤە گوهاستنداک و بەکەمنە بن کارانتینەیەدا. بله تماشاوان هجا لسر به بابت لسر بلابونا چند حالت تشبون ویروس کرونا لتوای باجار و باجارو کن روجاوای کردستان بلاز به بابت لگل میوان خود دکتر رضوان محمد بسپور نخوشی زگبون و دایگبون گوتو بیش بکم دکتر هفدما تباش و سپاس کوتی رو میوان میه نزیکی پنجی حالت توشبون ویروس کرونا لتوای باجار و باجارو کن روجاوای کردستان هاتیه تومار کرن و تپش بینی کرن کو هجمار بر بزیده بونی و بچه دست بکی ده تو چاوا روشه تد نرخینه روش باش سر چاوا خدي مسائل تشبونا فيروسا كورونا ولا بونا هناك تشتكي كانوا يعني قدرك محتومة جهاني حموك ده وبلب وكون بينج كون راجعني بينين الدنيا حموك ده جي قالك غارانتين شكر هناك جي جهه يعني قضاء كرنا دركتني كرن بس هروا تشخص ضبطيت كيجي كي يعني مسألة بس جراسريك مؤقتة حتى انه هنبين يعني ايه تشبونا قالك بلانا بين ناخل كده زوزو دمني شد مني حالتي ايه نخشيغو بتشيكي ايغو من عتاواكين بي immunolojia تعبان بي يعني هناك بين خشيت دلبارة بين هناك بعمر رمضان بين يا هناك نخشينا نخشي نشتكي وابن يعني قدرنا كيماوي دخون بتشيكي نخشي سرعة جرام بي خلكي تركي بلكي سر صديق هشتي بيجي كمان خوجي نحسن وهنا كيف بقوا حسن جي اعراضنا وكي ريبا بتشوش من هناك جي اعراضي وكي اعراضي ايه ما يوتشت يعني اعراضي هنا زكيش او شيء من حرات شيء بسرعه بيتشين سر برابونا هناك يعني تشتكي قدرها انسانه يعني شيء باش دكتور وكون هذا رابورت عمد هات نزي بنجي كس لسرانسري روجاوای کردستان بکورونا کتنه او کسیم که بکورونا کتنه لگوری زانیارین بردست روشاوان چاوای لکوی درین چاواتین درمان کرن چجور خوارون و درمانان وردگرن خدای خوش کم دتی از نبر پرساکی فرمی مد روجاوا بس كان احياك بيجيشكين حكايه طبي لروجاوا وحتى الشيء السوري يجي يقولوا بريالها تصنعن انه نخش حالات سبك باش دكتور يعني جاليه بزيشكيفا طبيا دفي او كسن كوب كورونا كتن دفي تشبكن قلت يعني بريالها ناحيه دراسيه تصنعن نخش كرنا سي باش نخش ايجو نخش سلوى السبك ب وعرضنا كي نقرا بين كارن جارسيه والمال بك المال اول شيء المال درمان شيء جارانتي شيء مربطه واحد شيء المال نفس مربطه وجه بالنيدا ودرمان وقت سجن درمانات شيء بسيط انا شيء تامل حرارته واكيم كده وسواء انه فيتامينات ويعني حرارته يعني ما قلتي عنايه تمريض جوار ايه حالتي اسمك من ايش من ايه حالتي جران ايه حالتي جران يعني ايه نخشينا دي بار هبن زحمه تربن او نخشوا له محتاجين نخش خلانا الحمد لله هناك حتى يقولوا حتى انا زمان برجعات يقولوا كيمن يعني نخشياتي نخشوا حلاوه جرام بي محتاجين نخش خانه بن ونفسات تنك بيها بتشكي محتاجين من نفسيبن نخشوا له حتى الحمد لله نادي بنجي ظهورهم كيمن اغلبيه انا كان نخشي درجات السفك كان المال معالجه بن وبريار حتى استندوا هناك المال معالجه وهو هم المعالجه مالجي جوار جباشه ونخشي بلانا بيته ونفس الشيء كما البعض جي كفي كارانتيني ده حتى شاردر وهرن انه يا نوير منع جماعه شبه يعني هكا نخشي جماعه شبه مزين درجات سبكه ولا يا وسط ولا يا قرانا باش دكتور تبقى بسبوري نخشي زكبون ودايكبون درباري جنا دجاني
او جنا دجاني بيويستا تشبكه يعني چه نوعی خوارن تایبت هيا حتى كو او جنا دجاني خو بباريزو كورونا نكبه تو تعليمات طبيه هنا تايبت جبو جنا دجاني خود تعليمات شيني ولاتي محمو كره انه هش خو باريزن تغذيه وباش بفيتامينات بخون خو باريزن او ماسكاتين كما بعدين دوري نخوش كفين سلافي نكن تبريغو كوم هابن نشني دام بجد من ايه نخوش وايه نخوش ايه دوجاني يجي او تايبت او دوي يعني او عنايه خاص واردي بيخو بيتر بباريزنج نخوشا او نخوشيا ودويت خوين فقردان بارتشينا بي يعني كمبونا خوين جمانا بي دوي جويانا كي باقي جورنال دا تغذيه باش في فيتامينات بخون هكا تشتكي التهاب دبر كي هابيجي كي معالجه كن بري بوغراتر دكتور او جنا دجاني دما كو بكورونا بكذا اگر احتمال كيدين وباندور تاثيره لزاروكا تزكيويت بكيانا بكورونا كذا وجيانا ابخوا كورونا جخوينا دي ناكفينا بخوينا دارو كده بس هلبت نخشجو نخش كورونا بكذا وخدينا كي نقول نفساي يعني اكسجين بي نقص اكسجين وخوينا سر خوينا حمو اكسجين كيم بي اكسجين سر دارو كيم بي اكيد هبل تعدل زارو كيبين بس ان شاء الله كاج نخشي فليتي جيكي ورحتبوا او زاروك يعني اختي ولادات شبي ولاده افضل ولاده يعني او وديج بيحبوا بيعزل عندنا احنا هنا بكي ودفي بخند بركب معسول ده ويدرمان بكن وحمايه بكن كورونا بس حتى هاد ناحيه طبيه زان ستيدا جد خوينه ده كورونا ناقل جدينا نقل زارو نقلش دربج نحلمي نفسي وا بله زور سپاس جبوی میوان می دکتر رضوان محمد بسپور نخوشین زگبون و دایگبون جواجار قام شو تلقلما بزور سپاس لسر آخفتنین تا دما زاروک کی کرد ج خلک عفرینا روجاوای کردستان دخست با قاچاقی در باسی ترکیه ببه راستی گله که جالی جندرمین ترکیه و هات ده انجام ده شهید بو رخصنا ما فهم روان لعفرین دازانین بریاسی روجان جندرمین ترکیه زاروک بناوی خلیل نهاد چخو لسر سینور عفرین و ترکیه گله باران کرده انجام ده یکسر جانا خواجی دزدا امان رخصنه دازانین که زاروک نابوری دخست بری خو بده ترکیه لگنده ایک دامه یبسر نافچه شرا هاد گله باران کرن زاروک کرد خلک گنده فیرکانه ی نافچه شرایه تمنه وی 14 سالیه لگور جدره که جارکره گوتیه ترمي وي هاتيا رادسكرن وبخاكي هاتيا سبارتا جبر برداومية خرابونا روشا خدمة گزارية لسرانسري روجاواي كردستان ولاتين روجاواي كردستان دروشا كبر آلوز ده درباز دبن بزحمتي جي دبارا جانا خدكن جبلي خرابونا روشا خدمة گزارية نها كورونا بسرده هاتية وچندين حالتين بيكتنه هاتية توماركن بهتر بيزانين امد في راپورتي ده ببين هنجي روش لسرانسري روج آوای کردستان خراب و روش بروش خرابتر و آلوستر دبه چج آلی آوو الکتریکه به چج بر بلندبونا پیدوین جانیین سرکه نهاجی بلاونا ویروسا کورونا جی بسرده هاتیه جند حالتین تشبون ابن خوشا کورونا هاتیه تومار کرن درباری روشا آوی بتایبتی لباجار حسکه یه روش آوای کردستانه نوچگانی آرکه راگهان هنجی افکریس پیدایه و هر سری چند روزان آب به سرتاخین باجار حسکه تی بلاف کرن لگوری خشتیا بلاف کرن آوی لسرتاخان کنها باجار حسکه لسر 5 بشان هاتیه دابش کرن لگوری نوچگانی مدای خویا کرن کشایا کریزا آوی لحسکه اوک و او آوا کو جویزگاه علوک جه سریکانیه تی بردانش بوی باجار حسکه گلکی که مولا وزبونا آوی کشایان دردخینه بتایبت کو او آو دست پیکه دگهجه خزانین آوین لدبر الحمه لباکور روجاوای حسکه و پشتی دا گرتنا وان خزانان آو لسرطاخان نگوری کوهاتی ادا بشکرن تی بلاف کرن او جی بوی آوایه بشه یکی تا خاصالحیه عزیزی و مفتیل خودگره بشه دوان آو لسر کلاسی و ناصر و تلحجر تی بلاف کرن بشه سیان تاخا عسکری و ناوندا باجیره بشه چاران آو لسر نشواتی بلاف کرن و بشه پینجان لغویرانه لیل گندواری حسکه تروج جره نهاتیه دست نیشان کرن جبوی پیدا کرن آوه جه گندو باجاروکن لدردورا حسکه درباری روشا الکتریک جی نوچگهانی مدازانین روشا الکتریک جی پر خرابه حتی نها نهاتیه چارا سر کرن گوت
ده 24 دمجمێران ده بتنێ 7 دمجمێران ئلکتریکا نیشتیمانی هەیە ji ber vê yekê welatî pişta xwe bi elektrîka jeneratoran girê didin. Tevî bilindbûna nirxê empêran lê tevî vê giranbûnê jî rojane kêşe derdikevin û etil di jeneratoran de çê dibin. Bi rojan ew jenerator têne rawestandin û nayên çakkirin. Xelk bi rojan bê elektrîk dimînin. Li aliyekî din jî belavbûna korona û tomarkirina çend haletên pêketinê li Rojavayê Kurdistanê ku roj bi roj rewş li seranserî Rojavayê xirabtir dibe û hejmar ber bi zêdebûnê ve diçe. Ji ber standina rêkar û rênmayên xweparastinê û ragandina qedexeya çûn û hatinê li seranserî Rojavayê Kurdistanê bûye sedema xirabûna rewşa aborî û rawestandina tevgera bazaran û kirên û firotinê. بله تماشاوانên برêz em ê li ser rewşa xizmetguzariyê li Rojavayê Kurdistanê jî rawestin hîn jî rewşa xizmetguzariyê xirab e li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ji bo wergirtina dawî zanyarî li ser rewşê zêberê xwe bidim min û çekhanê me Berzan Hesên ji girkê legê tevlî me dibe Berzan hevdema te baş be dawîn rewşa xizmetguzariyê li Rojavayê Kurdistanê çawa ye eger tu zanyariyan bide me divê derbarê te kerem bikin. دم باش لاوا براسید گرکه لگی و بندواری و ایناکه بتهایی جی از کارم بیجم تا کو بگه تر بسپیه و چل آغا و گنده کو پیوژی گریدای تا کو درا کوچراتا دراس دورا سنجقه و بلکی دورن باش جدیر که جی او کشیا یعنی زحمت و یا الکتریکه و تا آویجی براستی نینا جبر کو الکتریک الجمع بهتری یعنی جدایی که هاد نبینا الکتریکا کو الجمع و یا کو نبینا ام بیجن الخاخن کو الحسکه جبر کو درجایی که نبینا مدهیا زدی 205 کیلومتر دوی دره دا جدایی کو نبینا مدتا 16 دمجميرا اصل 24 دمجميرا ام كارن بيجن الكتريكا ياكو يا عام يا قشتي يا دولتي او ناكيتي بلاتكرن هشت دمجميرا يا امبيرا ياكو ولاتي عن اب جيناتول دارنينا وتي بلاتكرن الخلقي جبري ويناك راسي بريا وينا كشيا نان جمع باش هبود بريا ججنا قرباني لي ام كارن فشي ججني وام بيجن او كشيا زحمتي يعني يا براني كو ملط جي غازن دا بكي يا نانجي جيم بوا لهلبت غازندن خلقي جنان هنا يعني نان جمع براسيجي بعربي بيجن قالكي سيئه يعني ناي خوارن كاريتا بيجي رشتي تشوطي تي اردي وينا كي بيرناي لازم تقريبا براسي كشيء عاوي ويا الكتريكي الجمع نينا بلي لقا باش تدبيجا كشيء عاوي والكتريكي لجركي لجو هوردورا وي نوك يا باجاري حسكيه تدبيجي 16 دمجميران الكتريكا نجتماني هي وهيجت ساعات جي يا جنراتوران اسخوازم بزانبم نرخي امبيران تشاوايا برزان بريا دمجميرك يعني بولو از پیوندی مکرب خوی یکی اف خدانه یکی یه امبیرا بون 10400 لیره سوری دمهیده لسر امبیره کیده يعني لبلي وكو كودا زانين قبل كي ام ديالوج دكن بشراداريه را يعني بقسم بالفرسرا بلكي بكن وكو ساعتها يعني هر ساعتها بلكي ده ورقه يعني ده ليرين سوري بلكي بافج نسر لبراسيتا فيكي اللي كيجي ازبجم يعني هيجي نرخي يه امبيرا براسيجي بهاي لسر ولاتيان جبركو يكي 4 امبيرا بكشينه لسر ويناك تكلفين يزيكي 7000 وحسد ليري سوريا 7000 ليري سوري براسيجي ملت يعني كريزكا ابوريا براسيجي برز احمد باز به يعني اري اج اصل 24 دمجميرا 8 دمجميرا تاني ددن 4 صبحنا 4 ايفارينا او ناجي تيواتا بينكو يا كشا حكومتي يعني بهترا 16 دمجميرا ددي او ناجي يعني بدا اليافاتي ستاندن يعني يا كشا حكومتي او ناكيجي ريفبريتي وكو مهانا بيكو عداد هبن تي دستيني 1500 ليره سوري دستيني واجبالي كو بينو او عدادي هنا يعني روجا كيج روجا هلبت
دبي يعني ولاتي بدنا دسلاتيج يعني روجك وي بيج بروك وتراكم وشبه او ديالوجك ديا بلي لا برزان ام هر سر جناتوران راوستن بيغومان چو باجار عمودی به حسکه به دربیسیه به باجارو کندن به اعطال دی جناتوران ده چه ده به لگر که لگی تو عطل چه بونه ام بیجن جناتور هاتنا راوستاندن نه هاتنا چاکرن یا تشتک و هاتنه هر تشت نورماله لافا بريا الصالة كي براسيجي برسجريكا قالي كي مظن بو د هريمي تفدد دجي يعني يا قركي لاقي وبالكيدار نجي تشالاغاجي وجناتوري وانا كي براسيت هات خصن كورنا وشاساسكرين لي امكارن بيجن بهتري ششمه هاو بردا او برسجريك نمايا بريا ججنا قرباني براسيجي جناتورك دو الباجاروك قركي لاقي يعني هاتنا يعني امكارن بيجن عطلين لي ولكن دي ساعاتنا بيخستن وكسن جواجي هبون دماكو الكتريكا قشتي الجمع هاتا برين عم دبيجن عنفات آلية سويدية يعني آلية العدس باكو يك جوانا كيجي هات عطلاندن ياكو تغذية دي باجاروك يقركي لاقي وهن كندن كدوراوينا وكو كورتابان دوغوركا تلجمان علوانكا عظيم تاكو بيجي كان يكركي واب كندن كدورا يقركي لاقي بتفايجي أبناء عطلين قرقي لقيدا خداني واجنا تورا براسيجي هنا هنجوانا موقفنا يعني بر بيروز دان يعني هنا جواناس دمجمير دوي شافي جناتوري خبي خستن جبركو جوجي انجامكو او شافيلا غيرمي ياكو بلا غيرتميكو بلند بوبو براسي بي خستن او جي جوارا وكو موقف هاتا نفيساندن ام دسوشيال وادكن لد وقت حاضر دا اسكار بيجم جناتورين كول دقركي لقيدا تبرس غريكي وانين الا آلیه باکوری گرگ لگیدا جناتورک لویدری هاتیا عطلاندن وکوکو آگاهی کن دست مدا خدانه وینا که تابع کلیکیجی دخوازه کولی بشغل وید پرسگری که چاره سربی. باش تتبجي بقشتي يعني روش لقركي لقي وهاوردور وقندن وي باشا ببراوردي بباجارن دن چه قامشلو با چه حسكي با چه عموده با چه دربسيه با اما بين سر بلافونا فيروسا كورونا بيغومان نها نزي بينجي حالتين تشبون فيروسا كورونا لسرانسري روجافاي كردستان هاتيه تومار كرن اما السر درمانا جرا وستن برزان تخوازم تاغاهيا لسر هبونا درمانا يانجي جوري درمانا ام تبدما درمان پیدا دبن لروجافاي كردستان كما يان تشاواي اگر تو زانياريان دوی درباره دبد مب تایبتی کنها حالتين توشبونه لروجافاي كردستان بلابويه بله لا براسيجي هر برسكريكا مازن ياد مني يا بلابونا يا كورونا براسيجي گرکه رگه دگوری بریارا کو هاتی ستاندن کو ایرو دم جمر شش صبح دست بکر چو پیشم باوره پیشی پازدار و جدی کو وری سکناندن او جی وکو کرانتینا که بیج خلکه به تغییر اف کرانتینا هنا که گشتیا تابع کلی که کو گوری زنیارن دست مده پنجی و چار حاله هاتنا تثبیت کردن دروجاوا و دروجاوا يعني دروجاوا فراتي ذاتك وبقه ديركي لي دوي حريمه مدى براسيجي تافيكي ليكيجي ديار نبوه تشبيه كورونا جبلي وبريا دمك هات ديار كرن والجندي كله وكو شبهك السرحبو بتاليه تاكو وكو ريبندا جيب خليه بجرافاتا لفيشيا جند هاتا دانين جبركو جند تبدا بكنا كرانتيني دا لبشتي وريبندا كو هاتي دانينجي بسي ساعتا جار كدي او ريبند هات بكرن وقوتن ابوكو يعني شبهه نكورونا بو الدليل بانه كل جمع او بشكنينا كو تكرن لسر في اي شي براسيجي هناك هايوي استابلن مخابنا خوازم تشتي تيجي بجم يعني روجافاي كردستان دا فيكي ليكي هي او برزان از دخوازم شتا بزان درمان روشا درمان چاوای درمان خانهان يعني دما کو کسک بچه درمان خانه بو دخوازا جورکی جی درمان بکه تی پیدا کرن هيا یا نا بزحمتی تی پیدا کرن یا بحسانی تی پیدا کرن درمان
دیاره پیوندی عمل گل نوچگانی ما برزن حسین هات برین گل کسپاس جبوی نوچگانی ما جگر کلا گیت والگل ما بود افزان یاریدان ما انضام کی کمیته هرمی پارتیا دموکرات کردستان سوریا جبر کریز دل لباکور کردستان چوبر دلوانیا خوده فیاد عصمت خلیل آغا کو انضام کمیته هرمی یا پدکسیه دتمنی خوی 54 سالی ده لباکور کردستان چوبر دلوانیا خوده فیاد عصمت خلیل آغا جدای گوی سال 1966 جگوند این عین بطه بسر باجار کوبانه یه روجاوای کردستانی بیا نابوری اندام کمیته هرمی یا باجار اورفای باکور کردستانی بو لگور زانیاریم به دستی آرکی کتنه کو بریاره لگونده کوکان یه سروجا باکور کردستانی بخاک ورسپارت درباره روشا سوریه جی روجنامه امریکی اشکره کرد که ولایت نگرتین امریکا بنیازه سزاین تونتر بسر رژیم اسد بسپینه روجنامه نیویورک تایمز یا امریکی در راپورت که اشکره کرد که برپرسین در ریوبریا سروک امریکا دونالد ترامپ ده رجدن لسر سپاندن سزای نو لسر رژیم اسد او جی لگوری پروژه سیاسی زر یا کوکتیا واری جیبجی کرنه ده امان روجنامه دازانین کو او سزای نو ین کو ورن سپاندن لسر سوریه نها کتیا بودجه لشکریا امریکیا سال 2020 ده جما فری ببریا امریکایه کو سزای تونتر لدجی دام و دزگاه کسایتی و آلین کو پشتوانی رژیم اسد دکه بسپینه همان روجنامه لسر زار آلیکار وزیر دربه امریکای کاروبارین روشالاتاناوین جویل رایبورن و گوهست امریکا و د سپاندن سزاین خوده لدجی رژیم اسد و هوالبندن و د بردوام به حتی کو رژیم راضی به لسر گوهرتنا دستلاته لسوریه ده انجام هردو تقین بهزین کل بندر لبنان چیبو بصدان کس جان خواجی دزدان و به هزاران کس جیبرین داربون لگوری راکاندن انجمن آبلین داناف دولتی اب سر خستین جواکا سیویل کودناو وان قربانیان ده 38 بنابرین سوری جی هبون بونا قربانیا وان هردو تقینان به بلگه انجمن آناف بوری ناوی وان قربانیان دیار دکب هفره تماشک لركبتا چاره طباخه لبيروتا پایتخت لبنان دو تقین بهز لبندر لبنان چبو ده انجام وان هر دو تقینان ده بهتری 130 کس هاتن کشتن و بهتری 4000 کس دنجی بریندار بونه سرباری رودان زیان مادی مزن درباره قربانیان وان هر دو تقینان انجمن آبلین داناف دولتی یا بسر خستین جواکا سیویل ده پنج طباخی دواته پشتی رودان وان تقینان راگهانده ناف قربانیان وان هر دو تقینان ده هجمار خلکن سوری ین کول لبنان ادمان هبون هجمارا ولاتین سوری ین کود انجام وان هر دو تقینان ده جان خواجی دزدانه 38 کسبون ناوی وانجی اون ایمن عاصم سليمان حنا جورج عقباني ايمن الحميش عبد الحليم السالم ايمن مصطفى الحمصي مهيب خلوف محمد المخلف فادي حسن الربيع عبد الكريم حنشول هجدة صالي أحمد حداد تشلود صالي أحمد خلف أوجلا سيوهي صالي زاروك بنابي أحمد خالد المحمود ده صالي أحمد سراس بنجوهي صالي علي حرجي تشلود صالي علي صبحي خلف 24 صالي إمام محمود حامين 19 صالي عارف ياسر بيك 25 صالي أيمن إبراهيم يوسف 22 صالي شاكيرة علي 27 صالي دولة محمود 6 صالي فضيلة سواس 29 صالي فواز حمد جاسم 2 صالي غياس عبد المؤمن رزق 6 صالي غيداء حارسة 6 صالي زاروكا بنافي هلا إبراهيم عبد الرحمن 7 صالي همام محمود المحمد 11 صالي عيسى خضير فادي حسين الربيع خلكي جندي الحوائج يبسرديرا الزوري عبد المهيب مخلف العزيز المرشداني خلكي باجاري ديرا زوري نوال حمدان العزم خلكا ديرا زوري أيمن إبراهيم جي باجاري رقة أيمن مصطفى الحمصي جي درعة أيمن الحميش جي رقة عبد الحليم السالم جي رقة محمد العبيد العيسى الصليبي عبد الحليم السالم أيمن إبراهيم الحميش خالد وحود جبانياس وفاروق حاج صبحي السلو جبابي روجا سيشمه ريكفتا چاري وي مهي بربانگا مغربي لبيروت پایتخت لبنان دو تقينين لپيها بيكاتن ده انجامي ده بصدان كس جاني خواج دزدان و بهزاران كس دن جبرين داربون سرباري زيان مادي مزن كو هجمارك مزن جمال و ملكن خلكن لبنان هاتن روخاندن
هنرمند گالری نافدار و کمانجن کوبانه یکم محمد خلیل غازی دوهل نخوشخانه که استانبوله پشتی نخوشی و درد دوربونا ولید خاطر خواست و کوچا داوی کرد. خبات هجار نامه یاوید و فیچارا کو هفکاری ما علی عمر آمده کریه امی بحبره بشوپین. پشتی دیروک که درش جکار خبات و خزمتا دوز و هنرا کردی لروجاوای کردستانی به تایبت لکوبانی و گندواروی بجنه که بلند جبجنین کوبانا روجاوای کردستانی و هنرا کردی جناب ما بار کرد. روژا چهارشنبه 5 تواغ سال 2020 هنرمند گالری نافدار و کمانجن کوبانه یکم محمد خلیل غازی انگوب حمد دومان و کوتین اسکرن پشتی نخوشی و درد دوربونا ولید جه انجام شر و کشتن و کمکوژی و ترور و کوچبریا به سر کوبانی دهاتی خاطر خواستو لی استانبول کوچا داوی کرد. هنرمند محمد خلیل غازی یکمین کس بو لی کوبانه دست به کمانجنی کرد فلکلورا کردی ستراندو بو کمانا خواه موزیک جنی. محمد خلیل غازی باجار کوبانی روجاوای کردستانی سال 1929 جدای بویا لحالنجه چوبه کانیا مرشده کانیا عربان رونشتی و گریایه لگل هنرمند نافدار عبدالباقی خدو ده سالن هفته ده جسد سالیا بوری ستراندیو کارو خزمت کریه تاکو کوچا داوی کر کونا بوری جی لکوبانی سازبنده وی بو هروها لگل هنرمند نافدار علی تجو جمیل هورو سعید کو سعید مروان گلبهار و شیرین جهرما کردستان کارو خزمت کریه و لگلک باجارن سوریه و لگل هنرمند نافدار کار کریه و پیشکش و سرکشیا موزیک جنان آهنگانده دنافده للبنانی کریه. دومان تمن خواج خزمت هنر و کلتور کردی را ترخان کرد. گلک آهنگین کوبانه گند و گندواری ویل دارخستن تا بچند نفشان بسر دنگ و ستران و موزیکاوی دیلان گریدانو شاهی کتیه دلیوانده. لجواتین آغا و بگنده ورده جی هر دم آماده بو حسکری نوی پرهبون. ستران کو دومان آوازنوان چه کرنه. درویش ممی آلان جبلی دلال ملانی بیمال سید احمد دلالا قیزکان. هنرمند گالری نافدار محمد خلیل غازی بریا بارکرنا خوا بزیده ترج 10 سالان بینوی سقط بون گوهنوی جی گران بون باندورا تمن لیبو بو نماکاری کمانه بجنینه تنما او دنگ کوبانه رسن وک هنا صدانه جیره بریا کومرین ویجناو مببه و براوینه بدلکی شوات دوی کرت ویدیوه که ده هم بسکرنا گله کوبانه سرشت و آخاوه خواست بتنه جاره که بریا خاطران بخوازه هم بیز بکه خواست کو چاوین خواه بدیتنا زیده خواه لکوبانه برونی بکه ملت منی کوبانه را یک و یک بچوکو مزن جگیارا از چاوه آن را موسم برا نانو خواه حلال کن مجي حلال كريه براوانا نانو خير لما حلال كن ايه اهلي كوباني بس حيران الشابي وما يبيه بلكي ان شاء الله بري مرني ازوا ببينم نظالم هذا الشخصات الفيم كازمرم من ببنا كوباني حري كوباني حري ما هنرمند و موزیکجن محمد خلیل غازی ستونک جستونین هنر و فلکلور و کلتورا کردی لکوبانی روجاوای کردستانی بو و بارکرناوی هنر و اوفیسا موزیکجن سترانبیج خباتکار و کمانجنکی پرهیجا جدستا و سربادی بارکرنا هر دو هنرمند مزنی نافدار سعید یوسف سعید گاباری روجاوای کردستانی و هنرا کردستانی ده سال 2020 ده هنر و هنرمندین خواه ین خودان بهرمندیه که جدا و آست بلند هنرا خوده کو پنجموره که قط نایش بیر کرن جدستا لیدنگ ستران موزیک و آوازن وان ده هر ساغ بمینن تا یک کرد هیا علی عمر ران پرن گلک پرن تیرکی بازی حرن اگر ام هفته بگرن قط چاما نابرن سلاح قوت شوری خواهی به پران دکرن کانی کردستان شیر و پلن کرد شیر و پلن کرد
ام گلک اسپاسی هفکاری خو علی عمر دکن سر به فیچری تماشاوان برز و کم دکیجن داویان و چین خو حتی بوتنه کدن بمینن خیر و خوشیده هر شاد و بختوار